Izložba Kako pamtimo vladare iz kabineta grafike Narodnog muzeja u Beogradu predstavlja dinastiju Obrenovića, jednu od dve dinastije koje su vladale modernom srpskom državom. Publika može da vidi 25 crteža i grafika koje je odabrala kustoskinja Narodnog muzeja Jasmina Cukić. Ono što posetioci na izložbi mogu da vide jesu prikazi različitih istorijskih događaja, poput recimo Takovskog ustanka, koji nas upućuje u izvesnom smislu na ukorenjavanje dinastije i u širem smislu zajednice u prošlosti, u slavnoj prošlosti, negde mapiranje i pozicioniranje nacionalnog identiteta kroz neke važne istorijske događaje, kao i neki drugi trenuci koji su u velikoj meri, da kažemo, uticali na promenu političke klime toga vremena, kao što je, recimo, povratak kneza Miloša nakon perioda migracije na vlast i ponovnog uspostavljanja dinastije na vlasti u Kneževini Srbiji. Izložba takođe pokazuje značaj grafičkog stvaralaštva ne samo kao važnog segmenta srpske vizualne kulture 19. veka, već i kao jednog od važnih elemenata u formiranju slike vladara u javnosti. Ono što je obuhvaćeno ovom izložbom jesu i portreti vladara i moram reći, dakle, vladara kneza Miloša, kneza Mihajla i kneza Milana Obrenovića, gde možemo pratiti kroz ikonografiju, ambijent u kojem su negde pozicionirane vladarske figure, na koji način je kreirana predstava o vladarskom liku u skladu sa različitim političkim, ideološkim, kulturnim, društvenom klimom tog vremena. Projekat predstavlja radove srpskih, ali i inostranih autora koji su svojim stvaralaštvom bili vezani za srpsku kulturnu sredinu 19. veka, pružajući svoje umetnička svedočanstva o dinastiji Obrenović.